Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton semua dan selamat datang ke episod baru Tech Tamu Record. Dan again, saya Ezri dan bersama saya of course mesti ada Encik Mazin kita. Apa khabar semua? Dan hari ini kita ada tetamu yang dia sebenarnya background dia lah Mazin kan. Dia dikenali dengan skill digital marketing dia. Dan kita nak dengar lah, kiranya digital marketing ni memang benda yang sangat luas. Dan juga bukannya benda yang baru tapi still relevan sampai sekarang. Sebab apa? Semua peniaga-peniaga, semua bisnes-bisnes mesti kena buat marketing. Dan especially tahun ni adalah tahun 2026. Tahun 2026 semua kena digital. Kena digital. Sebab itu kita buat, kalau TikTok tu kena ikut trend kan, benda-benda macam tu. Saya pun tak sebenarnya familiar dengan TikTok. Ada Kicau Mania. Tahu Kicau Mania? Tak tahu lah. Tak tahu kan. Ini apa yang ada beg kuning tu? Beg kuning yang menari apa semua. Generation kita mungkin tak, tapi mungkin generation apa tetamu kita mungkin boleh lah explain lebih lanjut daripada itu. Elaborate. Tapi itulah, kita nak menjemput tamu kita, Encik Amirul Mokhtar. Apa khabar Encik Amirul? Baik, Alhamdulillah. Dari mana Encik Amirul sebenarnya? Saya lahir mana? Tak tahu kira datang dari mana sampai ke sini. Kita dekat Cyberjaya sekarang ni. Kalau untuk penonton di rumah tak tahu. Dari Seri Kembangan tadi. Oh, tak jauh lah kan. Kira kita sebenarnya Encik Amirul dah datang a few times sebenarnya dekat event tetamu. Oh ada. Ada. Dan itulah, kita memang dah familiar lah kiranya dekat situ kan. And terima kasih banyak sebenarnya Encik Amirul dapat datang ke sini. Tapi itulah, kalau boleh Encik Amirul share sikit about apa Encik Amirul lah, kira background ke apa benda yang boleh untuk para penonton kita, para pendengar kita nak kenal Encik Amirul lebih lagi. Okay, alright. Terima kasih inilah menjemput podcast ni Tech Tamu. Itulah saya pun pergi few of the Tech Tamu punya sessions. Thank you so much. So okay, kita cakap pasal digital marketing ni. So actually start digital marketing ni lama dah sebenarnya. 2013 rasa first usik digital marketing ni. Was it your first job? Belum lagi, masa tu study. So masa tu study, masa tu study lah. So dengan my wife sekarang lah, belum kahwin lagi. So dia ada ex-girlfriend lah. So dia ada business masa tu. Dropship ni famous lah. Zaman-zaman dropship kan. Besar time tu baru. Ya, besar time tu dropship. Masa tu Shopee apa semua pun belum lagi. Shopee, TikTok Shopify ni pun belum ada lagi. Dia Facebook baru nak naik kan. So buat benda tu, tolong dia ni social media marketing. Lepas tu adalah pergi, rasa first start dapat pergi, ada satu seminar ni. This Canadian guy, Sifu lah, dia datang Malaysia. Di Malaysia, Malaysia kita orang dapat free tiket. Tak ingat dah siapa, rasa one of dia punya boss bagi tiket pergi seminar tu. So pergi seminar tu dicerita pasal WordPress, macam blogging. Masa tu blogging still hot lah masa zaman tu kan. Dia cerita pasal blogging, buat WordPress, make money online. So kita pun dah macam make money online ni seronok dengar kan. So kat situ open up my eyes. Best lah digital ni. By that time I was studying business dekat UniKL. Tapi biasalah study ni dia bukannya ajar benda-benda yang betul dalam industri kan, benda-benda yang up to date. Dia belajar textbook tapi aplikasinya orang kira disconnect lah kat situ kan. Tapi sebab pergi seminar tu dia macam menarik lah. So kita pun after class buat website sendiri. So I started cuba buat website sendiri, buat blog sendiri, ada buat fotografi punya website masa tu. So kat situ start, macam mana nak tarik traffic. Lepas tu search kat YouTube, kat Google, cerita buat SEO. So that's the first digital marketing that I started with lah, is the SEO. Masa tu all the blogging. And then bila dah ada all this experience, dah habis study, and pergilah apply kerja. Then dapat my first digital marketing job masa tu. Tapi sebelum tu dah start buat duit tak? Masa tu buat duit yang the business tu lah, ex-girlfriend.
Okay, Dia punya business dia lah. So that time memang dah, sebelum start kerja yang formal dah buat duit lah. Dah buat duit. Itu yang So penting. guna benda tu masa interview, Aha. ceritalah benda tu kan. Okay. Kita pun buat benda tu. So my first job was actually dengan Easy Store. So terus first interview dapat job lah. First interview and then adalah second interview, then terus dapat. Tapi that one time lah. Okay. Okay, baguslah. Dia tak sampai 7 kali interview. Itu apa, shout out untuk guest kita yang sebelum ni Encik Farhan tu aduh. Okay, Terus dapat. dapat. Sorry. So Easy Store. Masa tu I was my first digital marketing job was Easy Store lah. Interesting. Itu tahun bila sebenarnya? 2015 baru lagi Oh, Easy Store. time tu 2015 memang orang kata memang bermulanya e-commerce yang Betul. dahsyat Betul. dekat Masa Malaysia, tu betul lah. e-commerce. Betul. E-commerce punya zaman, semua nak buat marketplace time SEA tu. pun baru nak masuk. Oh, exactly sebenarnya. So memang time tu masuk Easy Store sebenarnya macam masuk Petronas lah kot. Ada macam tu, boleh kata macam tu? Ada startup lah. Startup okay. punya environment kan. Okay. Tapi e-commerce pun still okay. Tapi e-commerce masa tu kat social media, orang main social media. Masa tu social media, that was the golden time lah. Facebook, organic reach. Kan? Kita buat posting, tak payah run ads ke apa. Tak payah. Memang Tak biasa payah dapat boosting-boosting sales. lah. Tak payah. Rajin posting je. Rajin Okay. posting. Lepas tu start belajar sikit lah pasal ads ni, Facebook ads masa tu. For those yang maybe pernah run ads masa tu lah, tahun 2015 tu, you remember lah, 0.000 sen, 1 sen per leads, per acquisition. That was really a great time Yalah, lah. you spend RM100 tu kira berjuta orang dapat lah. Tak spend banyak pun, RM10 cukup. RM10 dah boleh dapat sale lah. Okay. And then sekarang ni kalau nak ikutkan compare dengan sekarang ni, katakanlah semua orang ada Facebook. Katakan semua orang rasanya kalau nak spend katakan RM10 tu, takat mana je yang buka klik Tak cukup. Tak keluar you punya circle. RM10. Tak keluar circle pun. ada minimum lah. Minimum pun at least dalam RM50 ke atas lah RM50 sekarang ke ni atas, kalau minimum. To see effects lah. To see something But I mean, lah dapat. again, social media ads you can spend as little as $5. Boleh Not je an lah. issue. $1 pun boleh, tak ada masalah. Betul. Cuma but what you try and say is you kena ada spend lebih untuk ada effect lah, untuk needle tu bergerak. Betul. Kalau spend sakat RM5 tu kena tunggulah 2 minggu baru dapat. So kita balik kepada Easy Store lah. So at Easy Store, then you started applying all the things that you learn and then practicing. What else did you gain knowledge there? So first sebab tengah buat business kan masa tu, buat business, selling some stuff. So kat Easy Store tu we provide the solution to the SMEs. Betul. So it's the other way around. So I use my knowledge untuk provide training to the SME. So that's when I started lah as a trainer. So kalau in the circle orang kenal tu is because I started doing all this training lah, ajar SMEs So you how to learn do. by teaching. Betul sebenarnya. So whatever that I learn, I teach back, and then optimize ke apa ke, and then dia belajar kat situ lah. Okay. Apa yang kira macam training yang biasanya orang nak kira time tu at least? Ads. Memang masa tu ads. Time tu dah kira semua orang Facebook boleh ads. nak fight the organic company lain yang besar-besar kan kiranya. Organic tu dah start slow down lah. So towards like 2016 tu start slow down. Amirul sikit. puncanya sekarang ni terkena compete banyak gila, nak bayar lebih sebenarnya dekat ads ni sebenarnya. Dia dah train semua orang kat time tu. Dah ramai. No, but going back to that, right? Would you say that the sellers, these are sellers, right? You're talking about the training sellers, kan? Were they very green or memang diorang pun dah ada knowledge sikit pada masa tu? Tak, dia imagine dalam kelas tu ajar Facebook ads 30 minutes sangkut dekat login password sahaja. 30 minutes. Wow. So you imagine you teaching this sellers kan. Sellers ni macam mana nak onboard this platform. Dia punya susah dia tu. Tapi 30 minit just dekat sangkut dekat lupa password lah, tak boleh nak login lah, guna email lain lah. Time tu kira awareness lah kot kan. Time tu awareness ke isu time tu. Oh my god. Kalau zaman tu lah, kira tak ada lama sangat nak kata zaman tu. Kita rasa macam
biasanya kalau boost kan sekarang boost post kan, boost post, macam rasanya benda tu sebelum ni katakan tahun 2015 memang efektif lah kan. Boost post insyaAllah dapat banyak views, reach and impressions and all that. Kalau sekarang still ni dan conversion kan. Conversion, yep. Kalau sekarang ni still macam tu juga ke macam kena ada different taktik atau apa ni? Dia sekarang dia dah berubah sikit lah. So dulu mostly on the technical tu dah cukup. Maksudnya kita boleh masuk platform tu, adjust tekan sini, tekan sana, dah boleh dapat sale. Tapi sekarang ni dah the technical part dah kurang. Dia dah lebih kepada creative part. The content tu. Sekarang ni content tu penting. Tu yang kena trend-trend tu sebenarnya. Kena pakai KOL. Sebab under system part the platform tu what I mean platform is bila kita buat media buying ni, kita guna platform untuk beli. Betul. Kan, untuk kita buat run the campaign kan. That part dah tak payah buat sebab AI, algorithm semua dah AI dah tak payah. Just broad targeting and then let your creative attract the right audience. Dia dah ke arah situ dah sekarang. Sebenarnya bagus juga macam tu in a way lah sebenarnya. Sebab saya ingat tau sebenarnya Mazin, maksudnya sebelum ni the rise of YouTube contohnya kan, and itulah bermulanya juga creative content sebenarnya. And then saya rasa bila dah startnya apa orang kata paid ads ataupun boost post and all that, the creativity sebenarnya banyak berkurangan. Kita perasan kita banyak nampak more to hard sell ke atau banyak benda yang macam tu. Maksudnya sekarang ni creative content creation dah kembali ke macam mana rasanya kat situ? Dia kena relevant to the target audience. Sebab kalau dia dah, I think macam consumer sekarang ni dia dah muak dah tengok ads kan keluar. Sebenarnya dia dah tahu dah kan ni kita pun sama. Ni iklan ni skip kan. Laju iklan ni. So dia the creative tu mesti macam relevant to the target audience sampai dia buat macam nak tengok, macam dia rasa this is social media content bukan ads. Faham. Kalau boleh saya guna contoh macam Mazin familiar dengan ni tak? Christy Ng. Kan dia ada buat konten yang macam hook dia sangat ni lah. Dia sebenarnya basically simple je kan. Bukan simple lah, I mean dia tunjukkan simple sketch lah, lebih kurang macam tu. And tapi at the end of the day dia punya CTA tu ada dekat situ, call to action, dan at the end of the day itulah yang bawa ke conversion. Dan walaupun konten tu tak ada kena-mengena dengan produk, tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Dia jual kasut betul? Jual kasut, jual handbag. Jadi kita tengok pantry dia. Lepas tu tak cerita pasal staff, gaji staff lah, apalah. Betul. And in that sense kan, kiranya sebelum Tuan Amira ada cakap pasal Facebook and all that, kira sekarang ni social media pun dah banyak sebenarnya. Mazin, TikTok of course, one of the relevant ones, Instagram dan pelbagai yang lain. Ada ke satu contoh social media yang lebih bagus daripada Isya? Ada? Boleh ke cakap macam tu ke tak ada? Dia tak adalah. I don't think ada sebab dia banyak faktor-faktor dia. Your business, your target audience kat mana. Sebab ikut kan sekarang orang cakap usually lah the question that I get, relevant lagi ke Facebook ni? Ada betul? orang lagi guna We hear that a lot. Facebook kan. Tapi tengoklah masih guna lagi Facebook. Even itu baru-baru ni lah ada dekat threads macam ada this conversation pop up. Dia cakap Gen Z sekarang pun dah start masuk Facebook dah. So they are coming back. Sebab Facebook pun dah berubah. Facebook pun dah ada Reels. So the Reels pun dia content dia sama macam TikTok, macam Instagram Reels. So it's just another platform. So people are going dekat Facebook juga untuk benda tu. So Amirul, like for you, after Easy Store, how long was that before you, or how many companies did you join before you masuk Rakan Sales? Banyak jugalah. So I was here and there with different projects. Ada 7 company ke tak ada? Tak sampai lah, I think less than 5 lah. Kalau tapi anda mostly, tengok episod yang sebelum ni, mungkin anda tahu kenapa kita cakap 7 kali. Ada reason. Sorry. Tapi mostly startups, tech, software. And always in sales and marketing? Mostly marketing. Mostly marketing. Sales pun
masuk rakan sales ni baru more into sales lah. Okay. Sebab kita pun kena faham sales baru kita boleh jual the solution for our sales. Betul. Alright. So I'm an old school marketer, right? So I started off marketing maybe 30 years ago, right? And dulu marketing tu adalah kita buat something, macam contoh apa niat dia lah. Nawai tu kita untuk campaign ni apa. So kalau niat dia adalah kita buat campaign ini untuk branding. So kalau kita buat branding tu tak ada sale pun tak apa. Yang penting branding naik, right? But nowadays I understand marketing tak cukup semata-mata branding. You kena ada ROI. What's your opinion on that? I think we were spoiled lah sebab zaman kita boleh tracking. Faham. Attribution. Okay. So sebelum ni semua benda boleh tracking. Kita run Facebook ads campaign, kita boleh track the conversion. Okay. And then kita boleh tengok ROAS lah, return on ad spend. So I think kita dah businesses especially small businesses, that period of time macam kita dah spoil dengan ROI ni sebab semua benda keluar dekat report. Betul. Kita run this campaign, kita dapat balik 5 times the return. Faham. Okay. So kita dah Tapi biasa dengan benda kalau, tu. Itu kalau benda campaign tu sampai ke end, sampai ke check out. Kalau campaign tu hanya dapat data sampai ke drop off, macam mana? Tu pun dia ada tracking dia lah. Macam even kalau kita nak leads pun, okay, berapa number of leads. Dia biasa bos-bos ni lah dia tanya, kita sebab dia spend on the marketing kan. Okay. I'm talking about smaller businesses lah. Okay. So smaller businesses of course dia nak return kan. Betul. Okay, dia spend dia 500. Dia tak ada kisah pasal branding. Dia tak kisah, dia nak return. Lagi 2 tahun tak ada lagi. Dia mungkin dah, dia nak sekejap tu dia nak apa nama bahasa tadi? Exit. Exit dia. So because of the how advanced the platform, boleh tracking sampai ke end tu, jadi kita pun dah macam we must get this. Mesti kena 2 times this. Okay. Tak ada dah macam branding tu. Kita lupa, lama-lama kita lupa the fundamentals of marketing. What is the role of marketing sebenarnya? So I would say like my point of view is kita dah spoil dah dengan all this platform, all this digital marketing platform. Is that a slippery slope? Is that like macam price war? You know macam price war di mana okay, kau jual murah, aku jual lagi murah. Okay, kau pun turun harga. Aku pun turun harga. So same thing lah. Aku ROI aku boleh bagi 2. Lepas tu lama kelamaan semua pun cari 2 tapi tak dapat. Because everyone is fighting for the same pie. And then macam biasalah, the market always fix itself, and then now we go into the era macam dah tak boleh dah main tekan-tekan ads lah. So we have these terms lah, kita cakap dah tak boleh tekan-tekan ads. So going back to the creative balik. So kita kena fikir go back to the fundamentals of marketing macam dulu punya marketing. Okay. So storytelling, all of this. Bagus, itu lah. But it's funny that you mentioned about yang spoiled tadi tu lah kiranya. Sebab kita Mazin, kita pun being spoiled by our sponsor lah saja lah. Nak segue kat situ. Menyenangkan. Gelah. Mira gelah. Our sponsor memang macam biasa, Easy Events. Saja nak bagi tahu semua orang lah kan. Easy Events, check out easyevents.com. Segala solution event daripada A to Z, daripada mula-mula nak bagi orang aware on you punya event sampailah ke akhir kita sembang pasal apa outcome, ROI apa semua tu, sampailah ke situ. Semua dia boleh handle. Kalau katakan datang nak buat app pun boleh. Diorang boleh buat sistem, boleh buat app. Diorang ada expertise. So check out easyevents.com. Dan kembali kepada ni lah Tuan Amirul, kembali kepada laptop kembali tiba-tiba segue kan kat situ kan. Okay. Tapi Facebook ads macam yang bukan Facebook Facebook itself, maksudnya sekarang ni ramai dah patah balik kat situ. Itu menarik sebenarnya. Saya ada dengar tau Mazin, contohnya Gen Z atau Gen baru, saya pernah tak catch up. Diorang pentingkan that nostalgic factor yang kita dulu-dulu 90s punya technology and all that. But Facebook is not 90s bro. Itu lah. Tapi is that a thing yang jadi juga in that sense? Itu ke elemen dia? Itu niat dia. Itu niat dia. Not because it's effective, but because it gives nostalgia. Kenapa Facebook ni? Apa yang buatkan diorang comeback sebenarnya?
To be honest, tak tahu kenapa. Itu lah. Gen Z ni Mark Zuckerberg je yang tahu mungkin. To get inside the Gen Z punya head, ni semua dia pasal macam-macam kismis kot. Tapi and then another interesting point, ada creative content part. Saya perasan kan, contohnya konten-konten sekarang ni, saya sendiri tak dapat nak predict ataupun tak dapat nak agak nampak konten macam biasa tau Mazin. Tapi macam tapi The response is crazy. dahsyat. Yeah. Ratusan ribu views contohnya. And then content dia somehow it's a bit weird. Dia tunjuk macam pakai gelas kat tangga lah, something like that. So saya pun tak dapat nak catch up sebenarnya. Apa Tuan Amirul kiranya, apakah yang konten yang patut letak kat sana untuk orang-orang, untuk bisnes kat sana? Ada ke rasa macam Tuan Amirul, mungkinlah bukan apa secret sauce ke apa, tapi macam apa yang patut diorang buat untuk buat konten yang menarik? Dia sebenarnya bila kita ada that kind of question, sebenarnya it becomes a hypothesis. Okay. So kita ambil apa dia panggil yang scientific method kan, scientific method. So you have a hypothesis, and then after that you buat apa? You experiment lah, you buat test. Sebenarnya there's no answer pun. Dia tak tahu pun what kind of content, what kind of ads yang akan perform. So buat testing. So dia buat this kind of creative is like highly produced punya creative compared to yang record guna phone je. Lepas tu dia tengok mana yang so yang record guna phone tu and then they know kat sini, and then they buat variation of that ad. So imagine macam businesses sekarang ni per day dia boleh push out like kena minimum like 20 creatives per day just to test out. So yang mana lagi crazy, the faster you test. UGC ke apa? Termasuklah semua UGC ke, static image, poster, AI generated, anything that you can think of, test je. Badi cepat. So you kira macam you buang 50 barang kat dinding, tengok apa yang lekat lah. Sebab the concept is kita nak cepat-cepat tahu which one works. So daripada you fikir macam I think this one will work, and then run the campaign, and then tengok lambat. Ya, betul. Ambil je, letak semua all this, and then see the tapi result. company pun dia ada macam governance, dia ada level-level dia, layer-layer dia tak boleh main belasah je 20 konten. Kalau yang mana ada that kind of approval tu, they go through approval lah. Tapi yang to say apa yang buat macam tu memang will be left behind lah. Tapi memang will be left behind lah dengan tu kalau kita terlalu mengekang atau menghalang kemajuan satu company tu, kreatif tu kena selalu keluar. You competing with somebody yang dia tengah buat bisnes dari rumah kan. Sekarang kan ada agentic AI, all this kan, dia boleh push out hundreds of creative every day. So imagine big brands competing with yang kerja kat rumah. Tu. So that's why I say if your approval ni slow you'll be left behind lah, kalah dengan these people yang home based business, small business yang dah pandai guna AI semua ni. So maksudnya kalau nak ikutkan ada agentic AI, for example kita guna agentic AI, digital marketer sendiri pun dah tak relevant in a way. Ada ke macam tu? Pedas. Dia in a way yes. If you stick macam your role tu tak berubah. So you kena jadi more on the strategist part, coordinating. So you treat your AI agents tu as your employees lah, your subordinates kan. So your role tu it change lah. Now back to your job journey, right? So like macam rakan sales, how long you been there? Rakan sales baru je. So baru je. Recent, and what do you do at rakan sales? So I am leading the growth, sales and growth. Do sales for rakan sales. Do sales so for you the rakan lah. So the company actually is Vicotech. So the company Vicotech. So Vicotech has been around for more than 15 years lah. Doing software development, website and digital marketing pun ada, SEO stuff. So Rakan Sales is our first software as a service product built by Vicotech. So and who do you serve? A lot lah. Any kind of business so far, ranging from B2B manufacturing
to your smaller e-commerce pun ada. Any big companies you want to share? Yang you boleh share. Big companies. Kita pun kena hati-hati, jangan jadi kes Khairul Aming. Ya, tapi speaking of Khairul Aming, ada jugalah telco pun ada. Oh ada. Alright. Tapi tak nak cakap lah which one. Itu lah. Tapi boleh sensor. Tapi tu nak tahu. No, tak boleh. Off record lah. Off record boleh. Jagi. So anyway, so with all these companies, right? Do you dictate? Does Rakan Sales dictate how they do their business in terms of their sales and marketing? Or they are the ones who give the ideas and Rakan Sales is the executor? Tak. So Rakan Sales is just the tools. Okay. So basically Rakan Sales ni apa? We were talking about digital marketing kan. So sekarang ni nak get the leads, I would say senang lah. You just pay money and then you get the leads. Ads lah contohnya. Ads kan. Dapat lah. Tapi dapat leads, then what happen after that? Okay. So leads all the way to conversion, dia macam chaotic sikit. Betul. Okay. Kadang kita tak reply lah apa kan. Okay. You have different leads coming from, you buat multi-channel kan. You have leads coming in from your Instagram, leads coming in from your Facebook, WhatsApp. Kita banyak guna WhatsApp sekarang lah. So salesperson pun go out and ni kan cari dia punya ni WhatsApp leads. So then it becomes very chaotic. Dah follow up ke? Okay. Belum. If you don't follow up, the chances of you drop closing the leads memang very low lah. Dia akan drop lah. Sebab dia punya minat dah hilang lah. Tapi macam mana you nak ingat when to follow up with them? Okay, so that's where Rakan Sales comes in. So you using all this capacity in your brain. So with Rakan Sales ni, you don't have to think so much. Sebab semua benda dah ada dalam sistem. Help you to automate, macam AI chatbot, leads coming in, want to reply. So those are kind of the things that Rakan Sales allow the user to do. Give an example of a customer journey on Rakan Sales from the user side. The user side. Okay, so the user would be the sales rep. Okay. So macam I pun am a sales rep. Okay. So we would run some kind of macam SEO ke Google Ads. So inquiry come in, dia pergi lah, they go through the website. So the leads message dekat website tu, website ada the WhatsApp icon. So they click kat situ, and then maybe kat situ kita buat some kind of form ke, saya minta nama, nombor phone, apa kan, and then what you interested in. Data farming. Okay, I want to build a corporate website. So I nak buat corporate website, so it comes in. So then the message is assigned to me as the sales rep. Okay. So automatically round robin lah. So let's say we have 5 sales people in the team. So dia akan round robin. Okay, it sends to me. So then I reply. Random. Yeah, either you can set random ataupun memang boleh assign. Assign to that specific. So every company would have their own setting lah. Correct. Okay. Ikut dia punya proses macam mana. Proses dia macam mana. So kalau company contoh dia nak reward the high performer, then high performer dapat dulu lah. Correct. Okay, faham. And then biasa dengan leads ni, itulah dia kadang-kadang tengah malam dia message. Biasa kan. Betul. Tengah malam after work kan. Kita sales dah tutup kedai. Dah tutup lah semua. Kan. So in that case what do you do? Takkanlah esok pagi tu baru nak reply. So you have some kind of automation lah set up. With the either you want a bot ke ataupun you want to do your own manual message you set as a automation. And then esok pagi tu, but there will be interaction lah. You tak bagi customer tu gantung lah. There will be some kind of interaction lah. So because the goal is nak increase the chance of closing. Betul. So you need some kind of interaction. Kalau tak ada, dia tunggu lama, dia dah pergi dengan competitor dah. Betul. So that's one of the problem that we solve lah. Okay. So reply, and then you have your pipeline. So dalam Rakan Sales tu ada pipeline. Then this lead is qualified, meeting masuk ke pipeline for you to track, for you to monitor. And then of course you will have all the other leads juga, banyak leads kan, dah tenggelam dah leads. And then kita tengok balik lah, okay, this one I need to follow up, this one I need to follow up, sebab dah it's in the pipeline. Okay, and will it bersihkan the pipeline, because pipeline pun after a while pun certain leads dah kena burn lah. Yeah, so benda tu is up to the user lah. So kena manual macam still kena
kena kemaskan lah sebab takkanlah nak bagi the tak boleh nak automate buang kan. No, wait, you never know because it's just like this, right? Kalau benda tu dah ada dalam table, the whatever chatbot is based on dia tengok, ini dah lama tak contact. Based on dah contact 100 kali, 100 kali dia said no. Buang lah. Yep. You know what I mean? Logic what? So dia ada those kind of macam kita set lah the rules ke apa, there's a SLA yang ni dah lama sangat. So you can set it, okay, boleh set lah macam tu. Benda-benda macam tu lah. Okay. So there's so many, dia really depends on dia punya workflow macam mana. What is dia punya process. So we just prepare the tools. Sebab this business may be different than this business. Yalah. Sebab dia punya stages pun lain. Okay, B2B services stages tak sama dengan B2B software. Betul. For example. I mean, you jual emas 100 kilo, you jangan harap lah setiap minit ada orang beli. Betul. Versus orang jual toothbrush yang 50 sen. Betul. Itu setiap saat ada. Setiap saat kan. Tapi tu lah, kalau untuk businesses kalau nak tahu pendapat Tuan Amirul kiranya, saya rasa kalau macam kita bawa masuk list lah, contohnya kan 10,000 orang datang views kita punya content contoh ataupun website contoh, tapi yang beli hanya 2 orang. Kalau lah that kind of customer, just nak tanya apa pengalaman Tuan Amirul dengan rakan sales atau pengalaman sebelum ni, in that case atau for that company, apa yang Tuan Amirul akan check dulu ke, apa akan advise ke kalau keadaan macam tu jadi? Kita tengok yang convert tu. Okay. Kenapa dia convert? Yang 2 orang tu. Yang 2 orang. Kenapa dia? So, I see. That's really kita good. tengok balik lah. How do you interact with these two? Dia few ways lah. Kalau setakat 2 orang, reach out to them personally lah. Okay. Tapi kalau tanya, kenapa you beli barang macam tu ke? Being direct itu terus boleh juga. Pun boleh juga. Cancel lah bang. So dengan rakan sales memang connected dengan WhatsApp semua. Just easily WhatsApp diorang je. Okay, faham. Tanya, hey bro. Bro. Salam bro. Salam bro. Beli sebab apa macam tu. But that's really good. Sebenarnya tahu dulu daripada 2 conversion ni. So that's why you need to figure out lah. Kira sebab itu sebenarnya soalan yang saya tengok daripada typical businesses mesti ada banyak macam tu. Dia buat content, banyak views, banyak impression and all that, tapi tak convert. Saya tengok recently after school lah sebenarnya, Tadika contohnya kan, apa Tadika ni dia orang dah buat apa content banyak, apa in terms of nak tunjuk budak-budak belajar best apa semua, 50,000 views, tapi yang enroll untuk bulan tu hanya ada 2 orang contohnya. So itu soalan yang saya dengar daripada ni lah, apa daripada orang-orang lain. Dia selepas dah figure out dia ni siapa, kenapa dia convert, and then work backwards lah. Dia tengok balik kita punya campaign. Adakah campaign tu yang 2 orang tu dia tak tengok iklan. Dia memang cari Tadika. Dia memang cari. So then it becomes channel pula. So you kena tengok dia datang dari channel mana. So mungkin dia tak tahulah, mungkin so macam mana pun mesti ada somewhere along the way ada interaction dengan this product. Yes. Kalau tak macam out of nowhere dia tahu kan. Mungkin jiran dia pergi college tu apa Tadika tu. So contoh Tadika. Betul. Kalau dia cakap jiran, then that is a source lah. That is a source. So you need to figure out jiran dia pula jumpa dengan mana. Tapi tak boleh kalau dah sampai tahap tu, the conversation tu dah hilang lah. Dah hilang sebab yalah, usually kalau kita dapat word of mouth ni susah nak track kan, where is the word of mouth. Tapi itu paling best kan, word of mouth tu memang paling best lah. Okay, katakanlah ini just tak ada specific businesses Tadika ke apa benda, in general daripada pengalaman Tuan Amirul lah. Katakan any businesses yang ada, saya ada business, saya nak spend 1,000 untuk marketing saja. Kira apa advice apa Tuan Amirul, macam RM1,000 1,000 macam dekat mana dia patut letak, macam mana dia nak buat marketing and sales lah kiranya, in the sense apa daripada 1,000 tu ada ke pecahan-pecahan yang boleh apa minta free consultation ni itu lah tu kiranya untuk kita untuk juga business sendiri untuk kita juga itulah dia digital marketing ni, dia punya usual answer dia is it depends. It depends. It depends on a lot of things. Okay, seperti the type of business lah. So you have to, any kind of marketing ke digital ke apa, you have to do a research. Okay. Who is your target market? Okay. Who is your target market? Where are they? Kat mana lah dia lepak kan? Betul. Where are they congregating? So you need to
know benda tu. And then bila dah tahu, that's where you put your spending lah. Okay. Betul, sebab itu soalan bukannya ni lah. Itu pun saya dengar banyak juga Tuan Miro. Sebab the old saying sebenarnya Mazin, maksudnya if you start a business, 80% daripada business tu pergi ke marketing yang kena banyakkan. Sepatutnya lah. If you have good marketing, the sales is automatic. Yeah. And bila zaman sekarang, there are arguments pasal tu lah. Sebab sekarang ni boleh spend banyak ni je, dah boleh boost post. But digital marketing is like that. Yeah, but the quality lah. The quality tak sehebat dulu. Kira apa sekarang ni ada ke lagi macam orang kata apa perbahasan between digital marketing dengan legacy marketing yang old school punya? I think sekarang dah kurang lah. I see. Dah kurang lah. Macam digital marketing pun macam for me macam digital marketing is marketing. And nowadays that term digital pun dah tak kira lah. It's just marketing. It's digital. It's marketing. So it's marketing lah. Dulu is traditional versus digital. But now everything is marketing. Because last time you have your print lah, radio lah, all this kan. Now and then also dia dah sekarang ni dah memang kena holistic dah. Semua tempat kena ada. Kita tak boleh macam nak buat SEO je. Tak boleh sebab you run ads pun your SEO naik. Contoh lah macam run ads dekat Facebook ataupun Instagram, tapi Shopee yang naik sale. Sebab orang nampak iklan, cari kat Shopee lah. So you see the behaviour kan, customer punya behaviour sekarang ni dah macam-macam dah. Kita tak boleh nak predict. AI nowadays, I think even the search browsers, I mean the browsers itself, they are also reducing their take kan. Tak banyak sales on browsers pun dah turun kan. Betul. Sales. Betul. It's so mobile app directly searching through their AI. Ya. Dan itu lah, kalau dengan AI ni lagi satu benda menarik, apa sekarang ni banyak orang kata apa, I don't remember the term, yang katakan semua poster sekarang dah AI. Apa, and then katakan digital marketing in a sense, even video pun boleh buat guna AI and all that. Tuan Mir rasa sekarang ni banyak sangat apa being overused ke AI ni, or is it sepatutnya kita semua guna AI untuk tu? But because you mentioned agentic just now, itu satu part. And then if generation, how about content generation and all that? Do you have any opinion on that? Dia sekarang ni too early to tell lah. Dia macam apa dia panggil AI slop. AI slop itu ada. Dulu Canva slop, now AI slop. Dulu Canva slop. So slop akan sentiasa ada, tak kisah. Okay. Even before AI pun ada je slop. Human pun kita keluarkan human slop juga. So kiranya kiranya macam kalau iklan kat TV pun mungkin semua AI lepas ni tak pelik lah sebenarnya. Mungkin ada. Dia just on the consumer side lah. Dia just skip. Tak tengok. Tapi does it macam katakan from your expert perspective, kiranya benda tu ada macam menjengkilkan ke, menjelitkan ke, ada ke macam tu? Dia lama-lama we get used to it. Dia macam used to it. So bukan turn off lah. Tak ada. Dia turn off tu macam kalau benda ni not relevant lah. Dia always go back to relevance. Okay, back to relevance. It's not relevance to me. Macam kan, I don't know lah, you guys ada tengok macam video yang sayur apa buah-buahan drama selalu keluar kan. Itu kan AI kan, tapi dia macam orang boleh layan. That kind of so is that considered slop? Okay, It's subjective. It's subjective, betul. Tapi itu satu benda yang betul lah sebenarnya Tuan Mira, sebab memang merata apa kita pergi pun semua akan advise you kena guna AI untuk buat apa-apa kiranya. Saya ada jumpa dengan YB apa Menteri Ekonomi kita. Okay. YB. And then apa dia ada kata kalau semua bisnes memang kena ada apa integrate dengan teknologi. And sebab apa katakanlah you jual Al-Quran pun contohnya, you kena buat konten di social media. Itu contohnya yang dibagilah antara integration yang buat. So itu yang macam yang Tuan Miro apa cerita tadi, apa dia bukannya AI slop, tapi dia macam maksud kita kena adopt lah benda tu. Sebenarnya is situasi yang tengah ada sekarang. Ada kemungkinan dalam masa 5 tahun semua AI tak pelik.
kiranya. Tapi semua kena faham benda tu, janganlah tinggalkan orang kata progression in terms of businesses ke apa benda untuk adopt benda-benda macam tu. Tapi katakanlah for digital marketing in a sense kiranya kan, daripada satu segi katakan yang jual sambal ke apa benda ke kan, still sambal kita jual sambal kan, katakan dia memang tak guna langsung social media, adakah still boleh hidup atau tak kalau bisnes macam tu sebenarnya? Dia reach tu lah kat mana. Kalau selain daripada social media, how are they reaching to the customer? Kalau dia reaching melalui offline and dia boleh reach ramai orang, boleh je survive, tak ada masalah. In fact, macam all this online stuff, AI stuff pun lama-lama orang pun macam nak ke offline balik, beratur panjang-panjang, you get that assignment or waiting in line. So dah start nampak dah ke arah situ balik. Tak betul, kita pun dah macam jemu tengok kedai viral, macam kita dah tak pergi dah. Sudah kita pun dah tak pergi dah. I cannot take that lah. Semua benda viral. Ini viral, itu viral. Padahal lagi viral. Tak ada apa. Asal ada lagi. Ada lagi. Tapi kita dah tak pergi, at least myself lah, tak ada. I don't. Kalau nampak viral, dia itulah, dia the consumers ni, dia lama-lama dia more educated. Dia macam tapi sebab dia tahu ini taktik. Betul kan. Itu just dia punya gimmick sebenarnya. No, kita pun dah disappointed berapa kali juga kalau pergi tempat viral sebenarnya. Betul. Tunggu lama, tak sedap, mahal. Kedai makan biasanya. Tapi kalau tengok yang macam yang jual tepi jalan ni kan, I think it will be long time lah until dia orang obsolete. I think they will be, dia orang akan survive. No, but even they are already moving into that space. You know, for example, macam ada satu orang ni pun, Mi Rebus Power. Mi Rebus Power Or Mi Bandung Power. Mi Rebus Tulang bukan I think so lah, one of it lah. Dia content power ni. Makes me, kalau I pergi Johor, I nak pergi lah kedai dia. You know what I mean? Sebab content dia memang power lah. Betul. And but then he's a roadside seller. Dia jual tepi jalan. Banyak sekarang. Dia macam orang buat TikTok kan, buat live je. Buat live jual. Atau dulu nasi lemak sister tu. Nasi lemak sister. Sambal paling Indian pedas di lady dunia. Betul. Itu pun ramai jual tepi jalan juga. Itu lah, sekarang ni nak ikutkan macam Tuan Amirul cakap, semua orang boleh jadi digital marketer in a smaller sense lah, kira maksudnya buat content as simple as that, buat dekat rumah apa semua kan. Tapi as digital marketer macam Tuan Amirul yang ada experience, yang advance in a way kan, kiranya ada ke advice untuk other digital marketers, apakah skill yang sekarang ni, sebab AI slop ke AI apa ke, adakah apa-apa benda yang sepatutnya as digital marketer kena adopt juga? Dia teknologi ni will always change. Macam a few weeks ago apa yang launch sekejap je dah update all this AI stuff kan. So it always goes back to your fundamentals. The fundamentals doesn't change. Funnels all this funnel pun dah 100 tahun lah. Still pakai funnel. You still have to do your market research. You still have to know your target audience macam mana. Even kita nak buat AI pun, we still have to know apa dia punya workflow tu. Kita tak boleh nak cakap AI ni ChatGPT make me 1 million kan, ada those kind of jokes kan. Tapi in the back they still macam this AI skill is the market research, this AI skill is the content strategies. Tapi you imagine kalau orang buat digital marketing, dia tak tahu benda tu. So itulah yang keluar AI slop. Betul, itu yang keluar kan. And itu akan affect segala benda lah kiranya, especially businesses kan. Kiranya kalau tak dapat satu, of course the challenge tu nak generate leads lah kiranya dekat situ. And then the second challenge, dah dapat leads, macam mana nak convert lepas tu. Itu yang rasanya rakan sales ada bantu dekat situ lah kan kiranya. Kira untuk katakan SMEs banyak yang guna rakan sales lah kira ataupun banyak I don't know, macam B2B our target is SMEs lah, sebab yang besar-besar tu dah banyak dah solution out there. So you have your enterprise solutions kan. Sebab tu lah rakan sales ni memang nak make it easy for the sellers, the smaller businesses. So that is our focus lah.
Okay, back to Rakan Sales, right? So now you've done all that. You've provided the leads, provided the kira funnel lah, right, towards closing the deal. Human touch is still important at the end kan, dekat ujung tu. So macam mana pun you automated all that, the leads, funnel it down to your customer. But the end touch, the human touch tu, why does it always lose out? Kenapa kat situ yang dia drop? I think sebab our AI tu belum not at that point yang dah boleh ada human touch tu lah. So tapi ada nampak mungkin akan jadi sampai ke situ. Itu that's the tak tahulah the vision kan, sampai ke situ kan. So for now we just reduce the redundant task, admin work, all this. Sebab if our target is the salesperson ataupun the sales manager, kerja dia buat sales lah. Takkanlah dia nak kena key in, record, all this contact kan. It takes a lot of time. Okay. Yalah, apalagi kalau contoh dia dapat lead berapa ratus orang, kalau dia nak input one by one data tu, masak so dia fokus dekat that human touch lah. So dia punya fokus dia human touch je, yang benda-benda lain tu automate it. And then kalau dia fail juga kat situ, means dia kena pecat lah. Dia kena resign. Kita tak boleh buat apa lah. Dia pergi lah workshop ke, dia pergi kelas ke, belajar. Tapi itu yang menariknya. Yang menarik kita kena ada human touch lah, Mazin kan. And speaking of human touch, kita nak sembang about sponsors kita sikit, iaitu Easy Events. Easy Events memang banyak human touch. Sounds a bit wrong kat situ. Tapi channel kita macam ni lah, tuan-tuan. Dia sangat menyentuh. Sangat menyentuh hati. Para penonton di luar sana, sila check out easyevents.com. Check out the website. Memang ada solution. Kalau katakan nak buat event, katakan nak buat sistem, katakan nak buat apps pun sekali, daripada A to Z. Easy Events memang sponsor kami, dan sampai sekarang kami bekerjasama dengan Easy Events banyak. Kamera-kamera ni, lampu-lampu ni semua adalah Easy Events. So check out Easy Events. And Mazin, kita nak try lightning round tak sebenarnya? Boleh. Hari tu kita dah try lightning round. Sebenarnya Amirul, ini cuba-cuba lah, kita ada macam soalan-soalan. Untuk lightning round ni, macam contohnya kita orang kata, keropok leko ke apa cakoi, terus jawablah cakoi ataupun keropok leko. Macam tu lah, simple lah. Boleh Amirul Okay, Mazin, cuba try, kita tengok. Okay, jom. Okay, just answer quick question tau. Tak payah fikir lama sangat. Jangan check handphone ke apa. Alright. ChatGPT. Facebook ads or TikTok ads? Facebook ads. Wow. Organic content or paid ads? Organic. Branding atau performance marketing? Branding. Wow. Jauh. Itu tu. Video pendek atau long form? Long form. Oh ya Why? Yang kan semua short saya sekarang ni. Kan Reels and TikTok and all that. Tapi long form dia sebab orang dah boring dah dengan short ni. Itu they want more depth. Okay. Macam this podcast. Thank you. Alhamdulillah. Walaupun kita belum 1 jam, tapi Alhamdulillah. Okay, website or WhatsApp to close sales? WhatsApp Okay lah, I think WhatsApp memang kena lah, sebab tu dah end result. Betul. Website tu masih ada step lagi, isi form. Betul, exactly. Follower ramai atau high conversion? High conversion lah, of course. Okay, ni mungkin penting lah. AI. AI membantu marketer atau menggantikan marketer? Duduk boleh tak? Tak boleh lah. Pilih satu. Membantu lah. Lebih membantu. Okay. Satu marketing tool yang Amirul paling susah nak tinggalkan? My Codex ChatGPT. Wow. Okay. AI membantu. Okay, 2 more questions. Satu kesilapan digital marketing yang paling ramai founder masih buat? Ni menarik. Founder. Tak faham audience, tak kenal dia punya. Maksudnya macam mana? Maksudnya dia tak tahu siapa dia punya yang apa, dia punya target audience tu yang apa nak beli dia punya produk tu. Dia tak berapa faham dia
push je. Oh, menarik. Menarik. Nah, last question. Kalau hanya boleh beri satu nasihat kepada founder yang baru nak mula digital marketing, what is the advice? Advice dia positioning. Okay. Set positioning in the market. Sebab sekarang ni dah ramai. Any product, any kind of business, ada ramai competitor. You have to know your positioning in the market. Where are you the strongest at? Where you can be the champion. Okay. So in a way, be the big fish in the small pond. Big fish in a small pond. Very good sebenarnya. Itu lightning round Tuan Amirul. Maaf lah kita ada buat segmen macam ni kiranya. Susah lah soalan ni. Ya, tapi tadi menarik yang founder tadi. Sebab saya pun perasan juga, kira founder selalunya ada passion lebih dekat produk sendiri, solution sendiri, which is fine, tak ada cakap salah. But at the end of the day, kena tahu audience tu siapa kan. Ni nak call out boleh tak, especially the tech founders ni. Bagi tahu sikit. Because dia suka dia punya produk. Okay. Tapi siapa yang guna dia punya produk? Dia kena tahu juga. So tak boleh nak shop sendiri. Semua problem semua nak solve. Lagi-lagi lah sekarang semua benda boleh vibe code. Betul. Yes. Create all the solutions, tapi ada orang guna tak? Okay. So you're creating a solution for no problem. And then itu solution yang Amirul bawa is kalau ada masalah nak sell the product, guna rakan sales. Betul. Lepas tu itu solution juga tu. Alright, interesting. Anything else to say, Azri? Kalau lah katakan kita nak cari Amirul, Tuan Amirul ni dekat digital space, kalau nak cari rakan sales dekat mana Amirul kiranya? Kalau saya aktif kat Threads. Okay. Threads. Sekarang Threads lah. Okay, maybe nak share dengan audience kita your handle ke apa, so people boleh follow ke? So handle boleh cari lah, Amirul search Amirul Mokhtar keluar kot. Amirul Mokhtar dengan tu Amirul Mokhtar. So kalau tak ada Amirul underscore Mokhtar lah. Underscore Mokhtar. Okay, digital marketer ni kan. Itulah, tapi sempoi je. Alright. What's your harapan for digital marketing moving forward? Harapan I wish more people start using the AI lah. Guna AI, explore je AI ni. I rasa marketers still tap into this 100%. AI, especially Malaysia. Okay. Macam kalau kita tengok content pun semua use case study semua ni semua overseas punya. Okay. Betul. And how about katakan for itu baru digital marketing, how about the conversion, leads to conversion, ada apa-apa advice kat situ kalau untuk bisnes kat luar sana? So dia terbalik lah. So tadi guna AI, so in sales ni personal touch, it works more personal. Sebab tu lah WhatsApp is really good. Even rakan sales ni pun kita banyak fokus dekat WhatsApp. Okay. So we make it macam WhatsApp tu boleh automate. So the core dia memang WhatsApp. Yeah, but WhatsApp is getting more expensive. You notice or not? Betul. Dulu is free. Now for business kena bayar, bro. Betul. And it's not, I mean it's because ni semua pengguna lah kiranya kat satu dunia ni ada banyak majority guna WhatsApp lah kan kiranya kat situ. And the human touch is really good sebenarnya. Sebab itu namanya rakan sales kan. Ada rakan dekat situ kan. Kalau nak cari rakan sales, kita boleh cari dekat mana? Kalau boleh go to rakan sales punya website. Okay. So rakansales.com. Alright. And then kat situ boleh test jugalah. Sebab rakan sales pun guna rakan sales. Nice. Really good kan sebenarnya rakan macam sales tu. Menggunakan rakan sales. So we use our own product. Mestilah nama. Kalau pakai produk lain, kita pakai produk tu. Betul. So dengan itu, thank you very much Amirul Mokhtar. Thank you very much Azri. Thank you banyak. very much audience. Jangan lupa untuk connect dengan kita di Tech Tamu. Follow, subscribe untuk episod-episod akan datang. Betul. Dan itu sekian, sekali lagi terima kasih lah Tuan Amirul sudi spend masa dengan kita. Dan untuk penonton luar sana, apa-apa kita jumpa di episod akan datang. Terima kasih. Bye.